Dari keajaiban hidupan liar di National Safari Park, kehamparan hijau ladang teh Kandy yang mendamaikan, kami menyusuri paya bakau menaiki houseboat, melihat detik berharga penyu kembali ke pantai dan menyelami adat serta tradisi yang membentuk jiwa negara ini. Inilah wajah Sri Lanka, keindahan, warisan dan pembangunan yang terus maju. Jom kita terokai bersama Andalusia Travel Terokai Sri Lanka. Assalamualaikum. Jadi korang, hari ini adalah hari terakhir kita di Sri Lanka dan kita sekarang berada di Bandar Colombo. Bandar Colombo ini merupakan ibu negara bagi Sri Lanka. Jadi hari ini adalah hari terakhir untuk kita jelajah di Colombo ini. Dan sebelum kita nak menjelajahi Bandar Colombo, kita sarapan dahulu dan kita akan pergi ke destinasi pertama kita nanti. So stay tune. Ini adalah Ramada Hotel, di mana hotel ni betul-betul dekat Bandar Colombo. Dan yang best berkenaan dengan hotel ni, dia dekat dengan pusat-pusat utama, iaitu seperti pantai, peta market, tempat-tempat yang menarik lah dan juga tempat-tempat yang penting sekiranya kalau kata korang semua nak keluar untuk bersia-sia, sekiranya ada waktu free. Dan berkaitan dengan hotel ni, walaupun dia hotel 4 bintang, tetapi dari segi facilities, makanan dan dia punya cleanliness dia memang sangat-sangat superb lah. Itu adalah sedikit orang kata apa rumusan berkaitan dengan Hotel Ramada ini yang berada di tengah-tengah Bandar Colombo. Okey, Assalamualaikum korang. Jadi kita pada hari kelima dan hari terakhir ini kita berada di Bandar Colombo. Di mana Bandar Colombo ini dikatakan sebagai jantung kepada bandar ini. Dan Bandar Colombo ini juga adalah salah satu menjadi pusat komersial dan ibu negara bagi Sri Lanka. Selain daripada itu juga, boleh dikatakan Bandar Colombo ini seperti KL tetapi versi Sri Lanka, di mana ia padat, moden dan penuh dengan percampuran budaya. Okey, jadi korang semua, kita sekarang pun dah sampai di destinasi pertama kita dan sekarang ni kita berada di kawasan Peta Market. Dan seperti mana yang korang semua melihat di belakang saya, ini adalah salah satu suasana yang apabila kita berada di Colombo. Dan ini adalah main street yang berada di Peta Market dan setiap laluan yang ada di sini mempunyai ciri-ciri dan juga specialty tersendiri untuk setiap jalan yang ada di sekitar Peta Market ini. Okey guys, sekarang kita nak nak singgah dahulu di salah sebuah restoran yang berada di Peta Market ini. Kita nak minum-minum tea dulu. Apalah guna kita sampai dekat sini tapi tak rasai makanan dan juga minuman yang ada di Peta Market ni. Jom.
Okey, jadi sambil-sambil kita jalan di Peta Market, kita perlu singgah untuk merasailah sendiri pengalaman restoran dan juga makanan street food yang ada di Peta Market ni. Dan kita nak cuba dishes yang ada, roti chicken, kita ada fish roll dan juga kita ada samosa. Mungkin benda yang biasa kita makan di negara kita sendiri, tetapi dari segi rasa mungkin ada kelainan sedikit lah. Jadi kalau kata korang semua nak merasai sendiri macam mana rasa yang ada makan-makanan dekat sini, boleh cuba datang dan wajib singgah dekat Peta Market ni. Okey, kita try makan fish roll dahulu. Bismillah. Gentle. Sedap. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now we are in the Red Mosque, Colombo. The popular name of this mosque is the Red Mosque, but the official name is Al Masjid Al Jami'ul Alfar. Al Alfar means success, and in the Tamil language we say Samman Kottupalli. Samman means the community name of South Indian business traders. The court means this mosque was a community court, the community hub. That's what they call Samman Kottupalli. And then we have two separate sections in our masjid, the traditional and the modern part. And the traditional structure, the old building for Jummah prayers, can accommodate 1,500 worshippers, and that's built in 1908. The 1908, the 100 years back. And then the architectural designs and all based on Indo-Saracenic architecture. It means combination of Indian and Islamic culture and the British mixed architecture. And then you all can see the floor tiles and then wall tiles and stained glasses. Its designs and all customized only for this masjid, because we only design, and these tiles are handmade tiles. It's manufactured in the Iran, we imported from there. And especially the inside the masjid, you all can see the four pillars, the doors, staircases, even the floors. It's all made by teak wood. It's wood. It's from 1908. It's for Jummah prayers. Those days can accommodate, I explained, the 1,500 worshippers. Then now we have 6 stories building, 6 levels. Now can accommodate more than 10,000 worshippers. Approximately 11 to 12,000 worshippers can accommodate at once. Every Jummah prayers, it's completely full. And this is our old structure, the old building, traditional structure, the ground floor and then first floor. But especially this is our main praying hall. Here only our prayers and the Jummah prayers, the Friday sermon, that's all happening here. You all can see the mimbar. The mimbar was a teak wood, made by teak wood, similar to these pillars designs and all. And there you can see the mihrab and all, the imam conducting prayers, the 5-time prayers. And usually our Luhur and Asr and Maghrib prayers will come in the first floor. And then the Isha and Subah prayers, Fajr prayers, we are conducting the ground floor. Because of for Luhur, Asr, Maghrib prayers, it's a lot of people coming, around 2,000 to 3,000 people for coming for the Jama'at. And then for the Isha and then Subah, only the few people, are only 500 to 1,000 people. That's why we are conducting the ground floor. Okay, you can see the inside the masjid, the architectural designs, the contrasting colors. That's all based on Indo-Saracenic architecture. It means combination of Indian and Islamic culture and the British mixed architects, combined architecture. Okay, we are in the modern structure, newly constructed, and this land we owned in 1975, but we start the construction after 2006-7 and all. This is a 6 floors building. Now we are in the rooftop. Sometimes for Jummah prayers, we are praying here is in the rooftop. That much crowd we are getting every Fridays, every Jummah prayers. And then brother, do you know the reason why all around the masjid only 2 colors, the red and white? They usually masjid are the mostly white, the green, blue or some light colors is there. But this masjid is quite different. The unique architect in the world, because of the pomegranate fruit, is Dalima in your Dalima. Because if you all cut the pomegranate, you all can see 2 colors, the red and white. That's a theme, that's architectural design. And because the pomegranate fruit they mention in the Quran, and then fruit of Jannah, the fruit of paradise, that's the reason only they choose since 1908. The same structure, the red and white building. And there is a Quranic verse is there, that's in the chapter number 55, the verse number 68 in Surah Ar-Rahman. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Sadaqallahul Azim. There is a word called Rumman.
it means pomegranate fruit. And so many fruits mentioned in the Quran, but pomegranate structures, the designs, and it's completely different. And you all can see the dome, minaret, icon of the masjid, that's also shapes that looks like a pomegranate fruit. And then in the dome of traditional part, there is a clock. The clock is from Croydon, it's Britain. It's more than 110 years old, still works, self-winding system. Since 1908, no repair, no service for that clock. And this is the masjid, one of the landmark of Sri Lanka, the biggest masjid in Sri Lanka, and one of the largest in South Asia, and then top 10 in Asia as a beautiful masjid. And this is only the building, the entire world, that inspired by the pomegranate architecture mosque. Ini dia rooftop di Masjid Merah. Jadi sekarang kita telah berada di rooftop Masjid Merah, di mana di belakang saya ini korang semua boleh nampak Pelabuhan Colombo ataupun Pelabuhan Petah. Dan selain daripada itu juga boleh juga kita dikatakan bahawa kita boleh nampak hampir separuh bandar Colombo apabila kita berada di atas rooftop Masjid Merah ini. Dan sedikit fakta mengenai apabila kita berada di Masjid Merah ni, di mana kita boleh nampak menara-menara yang menjulang tinggi, di mana ia adalah salah satu orang kata panduan pada ketika dahulu zaman era Belanda dan waktu-waktu zaman di mana pelaut datang, dan setiap menara inilah menjadi panduan untuk mereka mendatangi ke Pelabuhan Colombo ini. Reka bentuk gaya seni bina yang ada pada menara di Masjid Merah ini adalah gabungan daripada seni bina daripada Arab, India dan juga Indo-Saracenic, menjadikan ianya salah satu bentuk simbol ikonik bagi masjid ini di Colombo. Dan seperti yang korang boleh lihat, kubah yang berada di atas menara ini berbentuk seperti buah delima ataupun pomegranate, dan ia tidak seperti bentuk bawang yang ada dekat masjid-masjid yang lain. Dan disebabkan itu jugalah ia menjadi simbol ikonik bagi Masjid Merah ini di Bandar Colombo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Destinasi terus kita adalah pusat penjagaan anak yatim di Colombo ini. Jadi sebelum kita pergi ke rumah anak yatim tersebut, kita ingin membeli sedikit buah tangan buat mereka, dan kita sekarang berada di Chagils. InsyaAllah kita akan beli beberapa barang, sedikitlah barang untuk mereka. Jom. Alhamdulillah kita sudah pun siap beli barang untuk anak-anak yatim, dan kita tak perlu melengahkan lagi masa. Jom kita pergi jumpa mereka. Alhamdulillah kita telah pun sampai ke destinasi seterusnya, iaitu di rumah anak-anak yatim Ashifa di Colombo. Jadi kita akan masuk melihat keadaan mereka dahulu, dan kita akan santuni mereka dengan keperluan yang mereka memerlukan. Tadi kita dah pun buatkan mereka happy, mereka dah pun enjoy kita, dan insyaAllah kita akan bagi special treat untuk mereka yang barang-barang kita dah beli tadilah. So hi guys, I hope you are doing fine, and thanks for inviting us here. And now I'm giving to you guys a special treat, just a small treat for you guys. And here. Yeah. Okay. So we have a
Yeah. One snacks for one person, okay. 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 Thank you. Thank you. Okay. Okay. Okay guys, so sekarang kita dah pun berada di destinasi yang seterusnya, iaitu di kedai souvenir, di mana kedai ini bernama Laksala Shop. Dan seperti mana yang korang semua boleh nampak, kat sini ada terdapatnya pelbagai jenis souvenir yang dijual. Bukan sekadar kitchen saja, tetapi ada juga patung-patung, ada rantai, ada batik, ada rempah ratus dan sebagainya. Dan hanya bukan barang-barang yang dibuat contoh seperti kitchen saja. Mostly kan orang kalau kata pergi luar negara, bila bawa balik Malaysia balik, hanya beli souvenir saja sebagai oleh-oleh. Tetapi dekat kedai ini ada pelbagai jenis barangan yang dia boleh dijadikan sebagai hadiah ataupun souvenir kepada rakan-rakan kita yang berada dekat Malaysia. Okey, sekarang kita berada di Menara Lotus, di mana Menara Lotus ini merupakan salah satu bangunan tertinggi di Asia Selatan. Dan untuk lokasi Menara Lotus ini juga bersebelahan dengan Bera Lake. Kalau kata kita tengok dia punya struktur bangunan, dia merupakan diinspirasi daripada bunga lotus, di mana bunga lotus ini melambangkan kesucian, kemakmuran dan juga penyatuan bagi penduduk-penduduk di Sri Lanka ini. Dan ia adalah satu, Menara Lotus ini juga merupakan salah satu simbol ikonik dan bermakna kepada negara Sri Lanka ini. Okey, sekarang kita nak ambil pengalaman macam mana nak merasai menaiki tuk-tuk di Sri Lanka ini. Jom. Okey, sekarang pun kita dah naik tuk-tuk dan kita nak mengelilingi di sekitar kawasan Lotus Tower juga. Hanya sebentar saja, just untuk merasai pengalaman macam mana nak naik tuk-tuk ni dan nak having fun sendiri, chill. Kan? Sebab kita biasa tengok orang naik tuk-tuk, kita sendiri tak merasa pengalaman naik tuk-tuk ni macam mana, so kita try. Jadi penggunaan tuk-tuk ini juga sering diguna pakai oleh penduduk tempatan, disebabkan ini adalah boleh dikatakan pengangkutan awam oleh masyarakat setempat di Sri Lanka ini. Malaysia. Malaysia ya. Kuala Lumpur. Tangkap polis. Ya, di Sri Lanka polis. Di Sri Lanka Navy. Jadi guys, kita pun dah sampai di destinasi terakhir kita pada hari kelima di Dutch Hospital Colombo. Dutch Hospital Colombo ini pada era zaman penjajahan Belanda dahulu dibina pada tahun 1681 dan pada zaman moden kini ia telah dijadikan sebagai pusat beli belah, restoran, pusat pelancongan dan lain-lain lagi. Okey korang, jadi sebelum kita balik ke Malaysia, dan ini adalah persinggahan terakhir di mana kita akan makan di Fish and Crab, nama kedai ini, yang di mana kedai ini terkenal dengan makanan seafood di Negombo. Dan specialnya kedai ini dari segi hidangan nasi goreng dan juga ketam kari. Dan insyaAllah ini adalah makanan terakhir kita di Sri Lanka. Jadi jangan lupa bersama Andalusia Travel, terokai Sri Lanka.
Alhamdulillah ke. Yes. Kita dah betul-betul berada di destinasi yang terakhir sebelum kita menamatkan pengembaraan kita. Betul. Terkai di bandar ataupun negara Sri Lanka ni. Yes. Dan sekarang kita berada di airport Bandara Neki untuk kita pulang ke negara tanah air kita iaitu Malaysia. So okey, macam mana perasaan kau yang boleh kau rangkumkan sepanjang 5 hari 4 malam perjalanan kita di Sri Lanka ni? Baik, setakat ni lah perjalanan ataupun pengembaraan kita di Sri Lanka ni selama 5 hari 4 malam, aku boleh kata yang memang memberi kesan dan pengalaman baru. Bukan sekadar pengalaman yang menarik, tetapi pengalaman yang dapat kita kongsikan bersama dengan viewer-viewer kita dekat luar sana. Betul ke? Sepanjang 5 hari 4 malam perjalanan ni, aku rasa aku tak boleh nak tidur sebab Betul. penat. Betul? Penat sangat-sangat sebab kita memang menerokai betul-betul Sri Lanka Ya, ni. betul. Daripada hari pertama kita pergi ke Kandy, Kandy. adalah kota yang sangat cantik bagi aku. Betul. Lepas tu kita pergi dekat Nawara Elia. Betul. Nawara Elia kita main macam-macam ke. Kita belajar tradisi dorang. Betul. Culture dorang. Kita Betul. makan makanan dorang. Betul? Lepas tu kita dapat tengok haiwan ke. Ya, betul. Kita pergi ke Yala International Safari. Kita tengok Ah. leopard betul-betul. So, pengembaraan kita tu memang sangat-sangat cantik lah. Yes. Sangat-sangat cantik. Tapi apa pun kita nak ucapkan terima kasih kepada Andalusia Travel and Tours yang membawa kita ke sini untuk melihat sendiri orang kata keistimewaan, keindahan Sri Lanka tu sendiri. Betul. Tidak lupa juga kami nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Sri Lankan Airlines kerana telah menerbangkan kami daripada KLIA ke bandar ataupun negara Sri Lanka ini dengan selamat. Alhamdulillah. Dan big thanks juga kepada Aventra Travel, adalah ground travel yang berada di Sri Lanka ni yang telah membawa kami mengembara daripada hari pertama sampai ke hari terakhir ini di Sri Lanka. Ya, Okey. betul. Jadi Kita dah nak boarding ni. betul, kita dah lambat sebenarnya ni. Terus menonton ke? Betul. Terus menonton, terus support kita punya social media. Jangan lupa like, subscribe dan juga komen. Ya betul. Dan apa pun terima kasih kepada viewers bersama kami Andalusia Travel, Terokai Sri Lanka.